حاكم برئيس حاكم عبد الرحمن زيباري كو دادوري بري لدادگاه فدرالية عراقي لدهوكي الاستوديو مال لدهوكي ديت قال مدى بيتن جناب حاكمي تو قال لك بخيراتي ابدميت باش جناب حاكمي نعدالتيا یا مش نادت پروریا و یا ساید چدایه آیا روايه لولاتك الديمقراطي وكو عراقي كو هالبشارتنا دكتن ياسايك هبيتن كو ستمي لنتويك لبيكاتيك بكتن پیشکی صلاح و رز بوده که عباس و ببینران طبعا من فتشته که بریب چمن نافناورو که پرسیارته تشته که رون که مبو بینران و بو گلکش نه هندکش یا آسان که گلک جارا دبیجن افنادات پروریه گروه سیستم سانت لیگوه یا سانت لاگیه و کد ریاضیه که فرانسیه که افتشته داینای اب خوی بابتی اوه نادات پروریه چه رابط موضوع سانت لیگوی و نینه بلکه رابط دابش کرنا بازنه هل بجاردنه و هی العراقي بله و اگر بیتو ام صح کینه دستور عراقي بلی مثلا يعني وكو برنسيب وكو مبدا يعني هر ولاتا كي بخو سيستما كي هلد بجيريتن نظاما كي انتخابي هلد بجيريتن بروف نشد بجيت ابدات پروره وان ابندات پروره وكو سيستم چكي دائره اك دائره يا هي يلك دائره هي و مامناوان دیجیت هی بله نادات پروری یان که هم بجیم حتی گتا مثلا نادستوری بونا یاسایش اگر بیتو هم گلک لیواب کلین اگر هم زفرین ماده مثلا چلونهش دستور عراق چلونه برگه ها ایکی وقت بحث انجمن نوینران که بجد انجمن نوینران المجموعه که انداما پیکتیتن کوب ریجه یا هر کرسی یک بو 100,000 دنگ درا و هدیف داده بجیتن اف دنگ اف اندامت پارلمانی تمثیلا همه ملت عراق کن ایدن الویرا يعني مشارع دستوري عراقي خو جري داي مفروضة يعني خو مقيد كري بويش عندكو مفروضة سيستمي يك دائري العراق بيتا او كرن او جي تشوا چنكي مال النظريات تويش عندك كده آية مثلا النائب يانكو اندام انجمن نوینران تمثيلا همي ولاتي تكات يان تمثيلا دفراخو او كسد كو دنگ دو اويت كات اويرجي دو اويت هاي دو ثيورية هيت ياساي ودستوري ايكشوانا وانه يعولك يعني تمثيلا همي ولاتي تكات يا دويجيا وتمثيلا دنگ دريت خود كاتن ودفراخو خود كات بجا دستور عراقي افتشتين باشا جناب حاكمي اوه كود بيتا اندام برلمان جناب حاكمي يعني الجوري ياسايا جناب هوا ياساين او حاكما يعني آية يا منطقة لوجيكا كو دا عراقي دا كو هميشه برپرسن عراقي دا ماتين سروريا عراقي دي بجن عراقي يك سروري هيا يك سيادة يكو قلق جارات تيك دي چيتن ان يك دستور هيا يك سنور هيا باشا بوچي بصراوية كي ماف نبيتن دنگي بدتا حاكم عبد الرحمن زيباري بو نمونه اگر تو خو هل بشيري بوچي من ماف نبيتن از دنگي خو بدما كانديدكي بغدادي يعني بو اف يكا نبيتن بوچي ياسايك دما بزانن دبرجوانديا خدابن يتروي ياسايت كنا ياسايك باش و اگر ياسايك جي دبرجوانديا واندا نبيتن بشتكاك اول دجي بنماين وعراقنا وعراقانيا كل سرهات يدام زاندن ما بستمر روي يا صيفه بله بخور مانه هم روی لوژیکی و منطق و هم روی یاسایی و هر دو که البته جناب تا بحث کردی یا درسته یعنی دویتن و مانه دستوری جیا اکلا کردی گویی اندام انجمن نوینران تمثیل همه ملت عراق کرد ایدن يعني اوتوماتيكيا اف منطقه هیچ تاب هسترد بیتن بنص دستوری او جي او انه هر کسی که بگه اف اندامد ما اف 12 اندامد دهو که بنمونه و چوی نویره ایدیلوی لحظه کو سیندت خون اد بننوینرت همي عراقی ها برچ به چنده جی حتی جناب سروک بارزانی جی آمجا به چنده که گوت انه و تنک دفاعش خلک
همه عراق بکنك وبس كردستان راسته وبيجن الأقربون أولى بالمعروف بس با الفيرا دا أرككية دستورية أو سيندكا يك سرتاسري تيتا خواندن جالفيرا هم دستور وهم لوجيك هر دوك تمثيلاوي چندت كان بس تبحث انتقائية تا ياسا كر اگه جنابتا و بینر دقتاوی چند بدن انتقائیه تا چند کیو دیاره اگه تو سحکل هل 2004 ورکو یاسا درکت بو جمعیه وطنی عراق یاسا وقت زمان بريمري بو يعني سلطات الائتلاف المؤقتة جماره 96 یا سال 2004 الپازده 6 2004 بريمري یاسا درکر بو جمعية وطنية هذا ياسا واضح المادة سي وان ياسا قلت قسم بوقتي مادة سي فقرة سيد بجيتن عراق همي ايك بازنيا عراق همي ايك بازنيا وجا او بو خلقي ما متابعة كري همي تظن وي سردمي الاستاد كردستاني يعني تحالف كردستاني دورة هشتي مقعدة يعني كيمتر زيدتر اينان السروي اساسي جبروي چند اف خلق ده صلاة دار البغداد ده سحكت انتخاب دي في انتخابات هالبجاردن دي في هالبجاردن ده سحكت كده كيش سيستم مصلحة ويدا بو نمونه اگر ام دقت خوب دين سالا 21 وقت انتخابات هاتی نکرن يعني انتخابات هات نکرن سر 83 بازنا بو چی چونکی وی وقتی کتلا صدرية مسيطر بو سر پارلمانی ده یاساب وی رنگی در خس کد برجواندی یا کتلا صدری دابید پشتی اوان انسحاب كري ودا صلاة دارت هادنا جوهرين حتى حدكي رابون او ياسا جوهر يا صلاة بيسته اواد قلت جمارة نه يا صلاة بيسته جوهر ياسا اكاديكا اوا ياسا جمارة 12 يا صلاة 2018 هموار كر ياسا يا صلاة 23 بو جارة كادي زفران دف سر پارزگه ها بو چي چونكي سحكن ديف تاقي كرنه و ديف برجوانديت خو كاده كيف سيستم كو يك دائره یا محافظات ببنه دائره یا جي 83 دائره كي شوش برجواندي اودا باشه كي بالا دست العراق او دي رابطن بخو بي سيستم هل بجريتن افجي انتقائيه او نودات وريا فعلا ديال خلكي هرم كردستان تمام جناب حاكمي تاماشا بيكر كو دستور عراقي دا اماجا بفيكي هات يكرن كو نائب برلماني اندا برلمان عراقي بيوستا برگيري همو عراقي كيف كتن تشل هرم كردستان بيتن تشل عراقي بينا وراس خواري وعراقي بيتن كواتا افيا صايا هل بشارتنان يعني بنو متى نمونه بدهوكي اينا الخلق دهوكي دنگ دايا وان برلمانتار ابو وچ هده کو وان كانديدا ابو وچ هده ببلا برلمانتار كواتا افيا صايا هل بشارتنان دجي دقن دستوري نيه ما من آماجه پیکر بیده تا خفتنا خو مگود اگر یعنی تو شی بيجي وكو مبدا او مبدا دستور عراق بيور گرتي وكو او ثيوريا وكي بيجن تمثيل نائب آیا نائب تمثيل دبر خود کرد آنجی همی ولاتید کرد سراست اجتماعیان سراست ناچگری دستور عراق افتشته اکلا کری مادام افتشته اکلا کری دوید او یا تن يعني متعارض نبن قال نص دستوري امشين بيجين في معناه دا اف سيستما دجي وي برنسيبيا وي دستوري او ماجا بكري او ياساكي بيجين على الاقل او نبحث مبدا سانت ليغو ماشي سانت ليغو مشكله كهندم اظنيه هر شواك بيتن يون مقعد زياده ترى ان كم ترى هيك مشكله موضوع سانت ليغو دنا مشكلات توزیع کردن عراق دابو چند دایره اوه هگه ببیته یک دایره خو اگه سیستم سانتلیکو جی بیتن چه مشکل که هستا چه نابیتن يعني زور طبيعيه يعني اگر يعني حتى از بوت آماجه تشتكي كم يعني ولو يعني ربطك غير مباشر يا به هي وقت خدا او وقت کو دادگاه فدرالی یاسا هلبجاردن هرم کردستان منا دستوری زانی يعني پیچوانه دستوری بوی فتره بو طبعا كانت مخالف بو انتوی وقتی دا سروی موضوعی اصلا هرم کردستان ایک دایره بو رابون حتی هرم کردستان جی توزیع کرد بو چند دایره که اوجی يعني یا دیاره يعني خلفیه که سیاسی بو نه یاسایی او
مانوا في سيستمي جي فيغوفي جي هر خلفيه او بس اجي تو در فت بدا من واجي توخت هبت بله دقيقه كي من فيت نقطه كي ما جاب بكم كرم که بابتك ما هي يلا جيرنك ترى الموضوع حتى اك دائريه ودو دائريه جيون چند دائريه او جي بابت يعني انجمن فيدرالا يعني مجلس الاتحاد بله يعني اگر هاتو اف مجلس بهتا پیکینان اف مجلس بهتا پیکینان اف بابت دگرینگ یا خوش دزدت اوه وگاوه هم بحثی جید کن بو چی؟ چونکه توی وقتی دا ماده یاشمه و 48 دستورید بجیتن دست حالاتا یا سادانان العراق پیک تیتنش دو انجمنا ایکش وان انجمنا مجلس النواب ایکش یا دیگه مجلس الاتحاد اگر هاتو يعني عادة الهمي ولاتا وصايش بروي چنده اف مجلس اتحاد تيتا دانان دا اف سلبيات و تشتين نرينيه وان سيستمت هالبجاردن بيتا معالجه كرن بو نمونه اگر هاتو مجلس الاتحاد بيتا شكرن او ده تمثيل هرم و محافظات كتن سر اساس عددی نایت دام از راندن بلکه سر اساس توازنات ده دانان به وقتی تو ده زمانات تکته های حتی اگر یاسه اکش انجمن نوینه را جیب بزورینه و کمینه در باز بیت فلتره که دیگه هی اوجی مجلس الاتحاد تو دلویر زمان حقوقت خو که تو نشی ده شی که او داد پروری در حقیقت نه کرن بس با حتی انجمن فدرال تیت تشکیل کرن خو گرنگی بو انجمن فدرال بس حتی انجمن فدرالی تیت تشکیل کرن دوید کار سروی یاسه بیت کرن و قوت شول سر بیت کرن و بیت هموار کرن و چونکی فعلا نیولوژیکه و نیادات پروره و تمام جناب حاکمی حدک زور دجی پرنسیپ دستوریه زور باشه جناب تب خود زانیتن کو 20 سال تی پاری لسر حکمرانی عراق حتی نها دستوری دا شاماشه پیکری اف انجمن فدرالی ناتیه پیکانین آن دادگاه فدرالی الگوری دقین دستوری ناتیه پیکانین پارتی دموکراتی کردستان و جارید بانگشا خدا بحثا پیکانین انجمن فدرالی کریه تایبه جناب سروکی اروها آماجه ویکی کرد که ده خولا دهاتی دا دوید او یاسا هل بشارتنا بهتا گورین و اروها او دقین دستوری او مادین دستوری که پیوندی به چاره سرکرنا کشین دنابره حولیر و بغده هنه دویتن بهنه چاره سرکرن بنارین آتا و جاره کشو هوای بغدای یه باره یه باشه بو چنده که پارتی پیدا بگیریتن بو چاره سرکردن وان کشانه بو درست کردن یان دامزاندنا دادگاه فدرالی یان پارتی دوید چه میکانیزمه که بگیریته بر بو جبهه کردن وان دقین دستوری مادین دستوری تایبت انجمن فدرالی که جناب سروکی زور جخل سرگیریه كاك عباسك بيرامنا چيتن حتى بو نسبة كابينة بري فيجي يعني تشتن فيسيها بو برنامج حكوميها بو كابينة حكومة عراقي وهف بابت فيغا في جنوبة وكرينا برسيار همي تدابون يعني وكو دادگاه فدرالي وانجمني فدرال ومادة 140 إلى حتى دماهي يعني الفيردا يعني وكو دارشتنا مشكلة الحكمرانية ولا يعني موضوعك سياسية بس با مروف يعني سياسات و دستور گلگ لگ دیر نینه و کو سیستم پیک ود گریداینه يعني مشكلة هو إرادة السياسي البغدادي نكوفان عودة خود جيب كان يعني دبوتا صناعية تبشتي كرم كاتا تشدفت فلان تشتي كات فقرك دو سي انجمني دادواري محكمة اتحادي فلان اما دمينيتن وقت بيتا جيبا جيكرن كاده يعني مفاوضة كرد بصناعي تشد واتشتا بيختت برنامج حكومي دا اشتراطات بس كاده تشوت الشيء ضمانات وجرانتيه كي بو جيبا جيكرنوان اوجي اركي كي جالك قرصه بتفي تحالفات ولوبيا داخلي هي بتفي دعم اقليمي ونف دولتي هي يعني هندك ميكانيزمات نيت بوه چند كوب كانت برنامج حكومي دا وكو شرط بلكو كاتشوا چوا دي وان اجبار كان كو اواتشتا جيبا جيب كان كي عبرات بجيبا جيكرنيه عبرات نب مثلا بالنسق حتى النصوص الدستوري باش جناب حاكمي حتی به گاونای نجیب جیکرن. کرتی جناب حاکمی هرچند شروعکارین سیاسی جناب تا گفت اوه بابت سیاسی شروعکارین سیاسی و سیاسی بحثا و یکی دیکن که
پیکانینا ویجاری حکومت عراق دی جدا بیتن شبر ویچنده که شو هوای سیاسی لروشالات نوراس هاتیه گوهرتن يعني اف تاثيرات بريانها لسر عراقي هبو انها اف تاثيرات نماينه لوانه برجوانديا كردان دابيان برجوانديا هرما كردستان و ياسا و دستوري دابيتم جناب حاكمي او انجمن فدرالي كو 20 ساله تصالدار عراقي ريغيريه لدكن د اوراق دا دنويسين لد امر واقع دا جبجه ناكن اگر جبجه بيت بهت دروس كرين دا مزاندنا في انجمني د برجوانديا تني كردستان دايا يان همو عراق دا يعني وكو مجرد تعقيبك بسيط سر بابت يعني انتخابات او كشف هواي سياسي براستي يعني بلا مروف واقع بين بيت يعني چهار سر الاول جار ديتنا واقعي بيت تيتا او كرن بيقا اگه سرنجا خوب دينا در انجام انتخابات في جارجي يعني همي او احزاب دركتي همي بحدك كيم ينظر ميلدارت ولاتا که دراسه عراقنا بس راسته وكو عادات وكو فلان بس هلو مرجع روشالات نوين يهات يا جوهرين ومثلا يعني اكيد خو قياده سياسيه كردستان بدياري كريترين بدياري كرتر القياده السياسيه بارتي ديمقراطي كردستان اكيد خو او شول خو سياسي سر همي استاد كان بس هندك تشتت هي تشد بيتن مثلا دعم دولي ويا دي كنوع تقولن سر شاشه تلفزيوني او شول سر تتكرن و بس اسواكو هاولاتي اكده بيجم يعني دفيتن امريكا تحالف يعني زختك زور خاصه او يعني اويتكو دعم بهلو مرجنيت كان اويت شرق الاوسط هاتي جيب جكرن فيت زختك بهتكرن بو بيچنده وقتا قوتي يعني بالنسبة من قانون انتخابات جزء من كل وكي عرب بيجن يعني تشتكي كيما يعني بالنسبة اگر هاتو بابت دوباره ده بجمه و بابت انجمن فدرال بیت چهار سر کرن و بابت محکمه اتحادی كفيت سرسكه كي نوكي بري بيتن اف هر دو ضمانت باشترين ضمانت اگر وقتی حتى اف سيستم جي ببینید هنت مشكله كما ظنينه چونكي ما اگر تو دائره جي بدل كي ببيت اك دائره كردستاني با شينا 55 آن 6 مقعدا بينن بكن 75 آن 8 جي هر دمينن كمينت ويتا جرانتيا كا ماستر جوي چنده هبيت او جرانتي جيد ويتن اعاده توازنات بين كرن حتى المحكمه الاتحاديه جي نابتن سر اساس وي چنده بيت دانن كاد زورينه و كمينه اصل دادگاه فدرالي اك شوا ضمانات ابو چنده كتو چهار سريا زورينه و كمينه بكي تو را بجاره كدي که اندامتیا دادگاه فدرالی هر سر اساس کمینه و زورینه اوکی یعنی بس با دوباره بجمه و حتی کو اف هر دو قانونتین چهار سر کرن في داكوكي بيتا كرن سر تعديل كرنا في يسوي على الأقل وكو مرحلة كا پیش وقت و تمهيدي ببيتا ايك دائرة دا داد پروري و يكساني يعني خاصة رجاء دنگدان دا خلقي حماسة هبید بچتا دنگدان بگوه رجاء دنگدان پارزگاه که 25 بیتن و 85 بیتن هما نفسي عدد مقاعدها هما اف قدرو حتى مروفه که ساده جيده شي دست نشان کرد نکو پسپورک اف قدر استمع ها الفيرا جناب حاكم يعني شرزا كي بواري هالبشارتنا الاماجه في كي دكتن بشت اف غدره يعني غدره كجلك مازن استمع كجلك مازن تايبل هرما كردستان تذكر يعني قالبدان هرما كردستان بيجي هرما كردستان بونمونت بيجيتن حزبك وكو بارتي ديمقراطي كردستان كرسي عراقي يكم بويا وكو حزب يعني زي ترجم مليونك ونزيكي 100,000 دنگان اینایا اگر یک بازنایی با پارتی بتنه سروی 5 کرسیان دست اخیتن اتبارند بیجتن اف یاسایه یعنی بروجا روناک استمو غدره لهرما کردستان تایبت حزب کامازنا وکو پارتی دموکراتی کردستان دکتن كاك عباس مشكلة لخود يعني وكو ياسا وكو سيستم هالبجارتنا تشيد بيتن هندك ولاتا ناجح بيتن بس فيرا وكو تجربة يعني بحكم تجربة سحكري يا بابتي مثلا بونمون هزم مثلا موضوعي عكس كما با اگر هاتو فرضا خلال فان چند دوره تشريعية صالد بوري اگر دركت با انه رجاء دنگدان البصرة وميصل وبغداد وانبار
صد 85 و خلق کردستان ناچ تدنگ دانه راست با هر سببه که رجاوان مثلا 35 باریاته بید وی وقتی او دارابن و تشتی عکس کنه و دا کنه یک دایره دا تشتکت بر جوان دیوان دست خوش جناب بس حاکمی. چونکی بینن یعنی تگاشتنا سیاسی تگاشتنا وعی سیاسی ها تا که هرما کردستان یا برزه دیمقراطیت و تشتا چی سر او دنگ دانه نکوا نوصایا او کریا چند دایره هگه پیچوانه باید دا سیستم حل بجادنی جی کنه پیچوانه حتما دست خوش جناب حاکمی گلک سپاس ببوره جناب تماندی که سپاس با آمده بونته حاکم عبدالرحمن زیباری دادوری بری لدادگاه فدرالی لسودیر ملدو که گلمه بوی گلک سپاسین هر هفن